batsela Mafhungo SABC ubva fano Clan Park Johannesburg 2 Mafhungo malwane nga shino tshifhinga kea Sejeni bo fani nkosi bo bela phanda na u ṋetshedza vhuṱanzi kha komishini ya madlanga. The instruction to the Minister of Water and Sanitation to intervene has already been issued by the President. Chanda cha President Debo Paul Mashatile bo pindula mbudziso phalamendeni. Muhulwane wa University ya Afrika Tshipembe UNISA bo ḓivhadza uri university ḓo vula vhukavha mabufho hayo. Ndi madekwana ri batsela Mafhungo fano kha SABC 2 SABC Plus na kha Lihaye kha rive roṱhe. Muthu ane a khou humbulelwa silinga dzithendara kha khoro ya ḓorobo ya Tshwane zwine zwa khou pomoka na ḽihoro ḽa Action SA EFF na muhulwane wa masheleni khoroni ya ḓorobo ya Tshwane Vho Gareth Mnisi o ambeswa ngaye phanḓa komishini ya tsedzuluso ya madlanga. Izwi ndi nga murahu musi milaedza ya WhatsApp ubva kha luṱingo lwa musedzulusi wa vhutshinyi ho to dzudzanywaho wa mapholisa Sejeni Bofani Nkosi yo bviswaho henefho i tshi khou sumbedza uri ava vho Nkosi bo shuma sa zhendedzi vhukati ha Vho Mnisi na General Abo Dlamini vhane vha tshanḓa tsha mukomishinari wa mapholisa kha khoro ya ḓorobo ya Tshwane kana TMPD kha zwiito zwa u fhureliwa na u dzhenelelwa thendara khulwane ya tsireledzo. Komishini ya madlanga yo isa matayo o thenge ḓoroboni ya Tshwane nga murahu mavharivhari a u sa tshimbidzwa zwavhuḓi ya dzithendara a bviselwa khagala kha milaedza ya WhatsApp ya Sejeni wa mapholisa Vho Fani Nkosi. What were the great things that he was referring to that Mfoweni would do for you? Great things. Just great things in life, enjoy life. And according to my understanding, spend time together, having fun together. To me, those were great things. This is the CFO of Tshwane Municipality. What great things would he do for you? Bring happiness as friends. Vhunga vhudavhidzani vhune ha khou ya phanḓa vhukati ha Vho Mnisi na Vho Nkosi khathihi na vhudavhidzano vhukati ha Vho Nkosi na Vho Dlamini vho sumbedza tshifanyiso tsha thungo. Vho Dlamini na Vho Mnisi a vhathu vhuya vha davhidzana nga tshavho fhedzi Vho Nkosi vha shuma sa zhendedzi ḽavho. By interposing you between all of their communications, they leave an electronic trail that suggests that they never speak to each other. Mavharivhari a zwiito zwi si zwavhuḓi kha dzithendara a khou dovha hafhu a ṱumanya na vha ḽihoro ḽa Action SA na EFF hanefho kha ḓorobo ya Tshwane. What legitimate reason could there be for the CFO to need to know whether this list of companies came from Juju? Isizathu ngaleso sikhathi kwakuwukuthi ke ubaba Dlamini ngokuya kwakhe ukuthi labantu abakade bafike kuye bamtshela ukuthi le inkampani ezika CIC Juju. U thetshelesa uhu khou bvela phanḓa. Chanda cha President wa shango Vho Paul Mashatile bari vundu la Gauteng asilone liloṱhe line ḽa vha na thaidzo dza maḓi bari vhupo vhunzhi ha mahayani vunduni ḽa Limpopo nahone vhu khou ṱangana na khaedu dza maḓi. Vho Mashatile vho amba izwi vha tshi khou fhindula mbudziso buthanoni ḽa lushaka he ha ṱahiswa mbilelo malugana na ṱhahelelo dza maḓi dzine dza khou bvela phanḓa u mona na shango. So the instruction to the Minister of Water and Sanitation to intervene has already been issued by the President to be able to do so. I then went to Joburg myself to follow up on the implementation to make sure that things are fixed, but also that there are plans to ensure future reliable supplies. I'll give you, for example, in Johannesburg,
when I was at Carlsworth, they are already building a 20 million or mega million water reservoir, which once completed next year, it will have the capacity to give reliable water in that area for another 20 years. In addition, the private sector in the same area is building a 10 million one, which will add this to 30 million. So those initiatives are already rolling out. Zichizoraro chanda cha president bokwama na pungo la iswa mashole mibunduni uitelo tikeza mapolisa kamushumo wabo bari izwi ndindira ya ulingezo ufungudza bugebenga hodzuzanywaho kashango bari cheo ya president ya isa mashole mibunduni yo pambana naho yo tutuwedzwa nga utodo tandula kedu ya bugebenga hajigwada nazo gwiwa migodi zisiyo mrayoni. Current statistics show that there is visible progress in some areas. Conviction rates for sexual offenses now exceed 77%. Joint operations like Operation Shaniela 2 and Operation Prosper, targeting illegal mining and gangsterism, have resulted in arrests and prosecution. We are strengthening intelligence-led policing and modernizing the justice system to restore safety and trust. In this regard, the JCPS Cabinet Committee will continue to coordinate several strategies that are aligned to the Medium-Term Development Plan 2024 to 2029, which prioritizes strengthening the criminal justice system, improving coordination to ensure effectiveness in policing and reducing violent crime. Tao ya University ya UNISA Professor Bopuleng Linkabula bo dibadzapulane za orola tare bukaba mabupo bune adorangiwa nga university yo mimwezi mibiri idaho musi bukaba mabupo ubu chidotoma ushuma chidoito UNISA ibe university ya utotoma pano Africa chipembe na jangoni la Africa urangana uchimbidza bukaba mabupo. Professor Linkabula bari tandera iyi idobuyedza machudeni borazipfunzo katina rushaka nga angareza nganda izo barido tusa ukwatisa mveledziso ya bukoni hamishumo zulusa kabudo la engineering bufupi katina mabudo ane abanandeme ka umachero halino shango. As I welcome you to this media engagement of the University of South Africa, today's briefing not only is an important opportunity for us to reflect with you about the institutional journey during the period 2021 to 2025, but also as a platform to help you understand what we have mapped as a journey or a platform for the courses ahead as we enter 2026 beyond. UNISA remains South Africa's largest and most diverse university with multiplicities of epistemic communities that form or that are constitutive to its fabric. Also remain the largest university in the continent with the largest footprint in the global arena where at least in 130 countries UNISA has students or has a footprint. And therefore we see ourselves not only as a comprehensive open distance and e-learning institution, but a science diplomat which shapes and continues to shape educational access, research excellence, intellectual leadership at a continental and global scale. Mugwererwa wabubiri katsengo ya brayo la Senzo Meyiwa ane ababonga intanzi ovela panda na ubudziseswa malugana na urindingani asongonetshedza zwidombedzwa zwa bukuma nga zwe aba achikhoita nga ḓuvha la bufumbili rati la ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha wa 2014 ḓuvha ilo ndilone le mutambi uyo wa bola abulawa ngalo uya ngene muṋe ntanzi uri oba uhumela hayani vunduni la KwaZulu-Natal uyu ntanzi na vhaṅwe vhawelelwa ngaye vhana vha khoweswa mulandu wa bulayo la Senzo Meyiwa.
I won't be able to detail what happened in 2014. As to what it was that I was doing back home, because there are many things that I do. Even what happened in 2018, I am not able to recall that, my lord. But you have just mentioned that you had to perform a ceremony for a child, either between the Sunday and the Monday, and that you also had to pay lobola. Will you be calling anyone to support your version that on the 26th of October 2014 you were home? Ngabukhona yini umuntu ozombiza ukuthi ke azoqinisekisa lenkulumo yakho yokuthi nge-26 ka-October 2014 wawusekhaya? Kosenkantolo lokho ngokwami nommeli wami. Azange ngimbuze naye umshushisi phambi kwecourt ukuthi ummeli wami akambuza ama-witness akhe. That is a matter between myself and my legal representative, my lord. I also never asked the state through my lawyer, my lord, or asked my lawyer to ask the prosecutor as to the witnesses that they were going to call. Matina haba singuye batuchera kule reabuya husikale richibela panda. Rikodoba kubatanganiza pano ka SABC 2, SABC Plus na Kalihaye karivere panda musircho jena ngangei Iran ndwa zaningei Iran dzo jena khaduba la bufumitahe na musi naona zatu bakagala uri ndwa dzenedzo dzidofela ngandirade musirchikoto ujenesa ngamanda khaleni lopungo la ningei Iran ziko adziko bya dzashika magumoni musi ndwa idzi dzichiko hulera mashangoni amavadu bakati president wa shango la America Donald Trump bakonana udugisa muliro ngalulimi lwabo honeza zvinobo pika madzangano na zvimisha zva Mafhungo ngandira ine bakubiga ngayo Mafhungo andwa idzo musizodoraro pambano nakadzindwa dzenedzi zvikobvera panda zvine zvakudisa dzimwe nyopo dza uri mango mashango angadilipedzera. Ndwa shango la US na Israel inokuitirwa shango la Iran ikuvonala ichekula na ufera zvichitevera zvine mamwe amadzingu akovonala otadzwa ngadzindwa kati na upinarana lwa politiki nge Washington. Muambiro masore a shango la Iran bo Ibrahim Zulfagari vari shango lavo likodolifedza kazwe zviko zvavo zva furufuru zva thaselwa hunezo zvakodisa nyofo dza unanisa chiimo. He says, this is a firm warning. The fuel, energy and gas facilities at the source of the attack will be set ablaze and reduced to ashes at the earliest opportunity. Izvi zvikotevera zveyabigwa mitutu bofalatsini na Saudi Aramco ngeiradia zvichitevera zvemisiri dzarumelwa henga muravo varangapanda vari misiri dzenedzo dzotiverwa ngekashango la kata oshakuriswa varangapanda vambiya la Iran uitero dzikisa chiimo musi zvodhara president evo Donald Trump vokwatsedza uri shango la Israel lothasera zvimwe zvipida zva Iran unofungo ili la ratera naka zvimwe zvipida. We intend to clearly convey what we can and cannot do in accordance with Japanese law. Musi chikwama shango la America uvonana ovurwa nangavura noa musi murane wa zwa vusevi uchikaterwa na murangi wa vusevi wa Tulsi Gabbard hevari varangapanda shango la Iran hohotefadziwa fedzi vukatisa panda na uthasera. The IC assesses the regime in Iran appears to be intact but largely degraded due to attacks on its leadership and military capabilities. President Donald Trump votaisa usafari zwavudi nga zvine vora Mafhungo vakoviga Mafhungo asione nga ndwa. Iran is known for a lot of fake news, and they deal with our fake news. Kaurindwa ye ichekule na ufera na hone vuthudzela ndingedzo dzothe dza uvea fasi mapfumo. Zvazvinori batsira Mafhungo azva ikonomi une randa yavonala yodzika musi chivambedzwa na mamwe masheleni mahulwane ali pasi.
dollar ndi 16 rand 88 cents, bondo ndi 22 rand 53 cents, euro ndi 19 rand 44 cents, polayo ndi 1 rand 17 cents. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,018, platinum fhedzi a ri thomela umela hanefhaḽa murahu hone mikovhe ya vha fhasi. Kha zwibveledzwa hone ri khou vhona zwori mikovhe ndi $4,618, hune ri khou bvela phanḓa hanefhaḽa platinum ndi $1,945, oil i songo kunakiswaho ndi $111.8 nga fagi. Vho ramabindu vhaṱuku vha ri mabindu avho a khomboni musi hu tshi khou ḓa mitengo miswa ya muḓagasi zwenezwino. Vhatshiimiswa tsha u langa muḓagasi vhanesa vho tenda uri Eskom i nga gonyisa mitengo ya muḓagasi nga phesenthe dza 0,68 u bva nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Lambamai kha vharengi vhane vha renga thwi kha Eskom. Vharengi vhane vha renga muḓagasi kha mimasipala vhone mitengo yavho i ḓo gonyela nṱha nga phesenthe dza 9 u bva nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Fulwana. Vha khomishini ya ikonomi ya vhupo ha miḓi tshidorobo ya Afrika Tshipembe TEXA yo tumbulwaho nga Vhubeki Thwala vha ri miraḓo yavho vho no swikisa mbilelo dzavho zwi tshi tevhela fhungo ḽa u ḓo gonya mbadelo dza muḓagasi hune vha ri zwi ḓo kwama mabindu avho nga nḓila i si yavhuḓi. It will affect them big time. Remember, we as MSMEs or the businesses in the township, we've got about 4 to 5 elephants in the room. One of them is the issue of electricity. You remember it's very expensive for an informal trader or an SME to work if there's no electricity. Mulanguli wa maṅwe a mabindu eneyo ḽa zwiḽiwa na u swielela vhueni ḽi vhidzwaho 2.0 Conference and Private Lounge ḽi re Soweto na vhone vho ṱahisa mbilelo dzavho siani ḽa u gonya muḓagasi. When coming to the issue of electricity is a big problem. So they keep on hiking the tariffs and all that, and then in that way they are killing our businesses, small businesses. Mulanguli wa ḽiṅwe bindu ḽine ḽa vha ḽa zwiambaro henefho Soweto fhaḽa tshiṱaratani tsha Vilakazi Vho Sibusiso Mabuza vha ri arali muḓagasi wa gonya nga phesenthe dza 9 izwo zwi ḓo vha na masiandaitwa a si avhuḓi na khavho. The rates and prices are going to come into effect, and they are going to affect us. Like in the past years, we've seen through load shedding, businesses were forced to strike, and they didn't really much come to help with what was going on. So I felt like businesses were forced to close earlier. Vhaṅwe vho ramabindu vha ri vho tou luka mano a u ḓa na nḓila ntswa dza uri vha sa lemelwe nga mbadelo dza muḓagasi. Vho Tshepo vhane vha vha na bindu ḽa u rengisa zwiḽiwa zwo bikwaho vho ṱalutshedza zwi tevhelaho. All our cooking is done with gas. Even pizza, we have pizzas. It's expensive to run a wood-fired pizza, especially during slow times, because we need to keep it all going. However, we opted for wood-fired pizza because it's more reliable and more dependable than if we had to use electricity. Muḓivhi wa zwa fulufulu Professor Bovali Patiache vha ri muvhuso u fanela u wana nḓila dza u tou dzhenelela kha tsheo iyo ya u gonyiswa ha muḓagasi uri mbadelo idzo dzi sa dzulele u gonya kha lushaka tshifhinga tshoṱhe. The price of electricity at the moment is too high. It has to come down. Not yesterday, but the day before yesterday. Because we can do all the good work with all the technologies, all of that. But if the prices don't come down for the benefit of the end customer, then we're wasting our time. Mbadelo dza muḓagasi dzi khou lavhelelwa ḓo gonya nga phesenthe dza 0,68 u bva kha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi u ḓaho kha vharengi vhane vha renga Eskom thwi. Ngeno ri kha vharengi vha masipala u tshi ḓo gonya nga phesenthe dza 9,1 u bva nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Fulwana uno ṅwaha wa 2026. Ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi khou vhonela luvhono lwa protocol la lu tshi khou swenda lu khou ḓela ngeno shangoni masiandoitwa ndi vhusuṱusi kati hune anga ḓi pherapera khou dovha hafhu ra vhona fhaḽa tshitsikini tsha shonga aiwa u khou vhonela hu na khonadzeo ya mvula musi ri tshi gonya hayani vunḓuni ḽa Limpopo nahone ri khou vhona aiwa matekwana ṋamusi i nga kha ḓi pherapera zwipiḓani zwo fhambananaho. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha lima nga tshifhinga yoṱhe musi ri tshi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba iḽa mvula kha iḽa yo ḓi ṋea maanḓa i ḓo bvela phanḓa na una tsini ri khou vhona hafhu
musi general nga gomushango na hone wa huna makole o tiba ya doba hafu ya phera dinga tori tshiko tsibutsa batsulapo ri matshelo le tshitsha aiwa khabala balele mvula ino ferekezwa madumbu ina dobo khona bukuma kari modeli mona re ba se temperature tsa matekwana na mosi re do thoma nga vundo lasho la ngeno Gauteng re go bikelo hone motsho wa bodibukuma matekwana ano pala doroboni ya Pretoria tsena na pano Johannesburg Springs hone aiwa motshondo wa bodi atsena pala doroboni ya Vereeniging mosi re tshia haya ni vundo la Limpopo basongo hangwa hona makole o tiba kakati phera thoya ndo musina ndi 29 kiyani ndi 28 phala bora ndi 30 atina Pegasport na mkopani hone bilabila ngakati vona makole o tiba ya doba hafu ya phera uziri champumalanga na hone re go bona motsho o tsika obukuma pala doroboni ya Mbombela Carolina na pala Emelos kukuza na hone aiwa ngakati phera samse re go bona makole o tiba kare modia pala KwaZulu Natal na hone re go bona motsho wa bodikuma pala doroboni ya Durban atsena pala Richards Bay ulundi hone the temperatures to konya tsashika pala ka 36 musi cha Eastern Cape hone re go bona pala Maletswai ngoba na komani ndi temperatures za bodikuma na pala Mthatha na East London phezi ha musi re sa pala vunla Western Cape na re go bona ka duvona hone una makole o tiba phezi ha lidotaba Beaufort West re go rabelela motsho wa bodikuma una do botshiko dudela bukuma kare modia debura ka pone na hone re go bona nga matshelo ka duvona hone una makole tiba pala Kurumani atsena pala Kimberley DR hone aiwa sito konya tsi temperatures tsashika pala ka 27 kare modia Free State na hone re go bona motsho wa bodipala doroboni ya Sasolburg Frankfurt na pala Bethlehem duvona makolo tibo pala Bloemfontein phezi anti temperature ndizabo samse rekobona zitoswika pala ka 30 kari modia na pala vundu la Northwest ngero rekobona hone pala Rustenburg ko rabelwa motsho wa bodibukuma samse rekobona zi temperature tokonya zashika pala ka 29 Mahikeng na hone ndi 29 Tosca ndi 31 Vryburg na hone aiwa rekobona aiwa ngakadivona hone huna makole otiba phezi ya musil shitaba aiwa zi temperature tokonya zaba za bodibukuma na pala doroboni ya Taung risa hangu na pala Bloemhof na pala Klerksdorp na hone rekobona motsho wa bodibukuma unokubikwa matekwana anamosi helino ndi komba khabe matekwana bode